Ke step ke berkemen berkebesuk ipi barok kene kede kedua dashin Meghalaya bangi pedang sengopai ipi barok ketuk KHUBOR minta ke step. Shrawan pai si KHUBOR ki bebenyak nginya petrai kimat berkongsan. Sedangkan Meghalaya ya Commission Clouded Leopard ke program berkongsan na kebentar ke jingada yang merat berkerpang ke jelah. Bersyak kitrai terok kit merat ya kejinglum pisah be'an haber nihat. Lapin long ya ke program pensnutu ban pindon kam da ke teknologi hasilong. Nang bedeng kejing kulmar ha Pakistan occupied Kashmir poi palat sampungut di bayap. Kershan ke Qatar ringkat bat kiri kathan ya kejing persang ban pinduna ya kejing yakin art ke US Iran. Tungin sedang syua dagi KHUBOR nak keleng ke jelah. Menteri Rambak ke Meghalaya ukondat ke sangma ulapin benar ban sedang ya Commission Clouded Leopard kum ke program ke berkongsan nak kebentar ke jing ya dayu merat berkerpang ke jelah ha ke jing rakhi ya ke International Leopard Day. Kene ke sen jam ke penek jingmut ha ke jing ya da ya ki jaka syong jong uni umerat ke jing wat benyak sain ke jing budin ya kini ki jat merat ke jing isim bentar jong ki pat ba banyak dai kini ki jat merat ki badan ha ke jing ma banduk jat no. Kat kum ki jing wat benyak sain badang sedang lalap ya arpu waiteli ki Clouded Leopard hakathan bal pakram. Minta ya kejing wat benyak lapin ya syakeleng ke jela ban kersan ya kejing temu ban ai jing ya da ki banek slam. Kinong kit merat bagi terai trok hinin kesni kila penlong ya kejing ki ha ke kerdop cakarung kali ha bernihat da ka bakinno ba ya ki kali ki barit ki bakit merat la pen bor ban penrung kerteng ban phat siu ya ka bairung ka babean shaban sha ki ban yat kinong ki kila kerpa ya ka sarkar bakan pen sange ma dor ya kini kejing lumpisa da ka baong balakta ya bakata ya kejing yo kamai jengki henry kila pen shai ru bagi kersan ya kejing kmi penya halor ka kot kya kijing ri ka ba kat kum ka an. Hadian kila om babaro ki kali ki bela syak bat asyak banyat klem da phat siu ya ka bairung lani pendap ya ka jing pendrung kerteng. Iba kali ba entry ilag. Kiba entry kimlaj. Sanam takas ni ila pekmat tus ne ba kali kiba entry kimlaj. Kiba entry kilag. Pagkatar ngi hab entry kataka high level ka basim 100,000 ka. Nakaliang ki driver gila uot naki malikit do gila uot bagi mla mesti kata ka sawajar bang si bangin atyami gemne bangin pensai ya pigi paiba bandin susunay lang kumyangi gibabala malakas ngi ba kan ka jing siem bisa sawajar ko adon jing yangi gitray gali bagi driver bagi traimar ong ka sarkar babok sa ka entry point yang na bagi check kot sela salum ka bisa mo ngila an penbiang kot sela ngila an penbiang ikut sela jung don kam ka sarkar mo ngila penbiang ikin entry point jaga check ngila an penbiang kot sela iso sulungok kay balik kita kahil level kadang takari boy deh balik ke bandung station sulong istintia was ciptiki was kesihil balik ke bandung deh kadang takari boy deh sulungok atak kay ada kadang lang barok away kami kaliang ngimdon dito ki ang bawa kita kamar kali cibang la I proof singi gerak bulang ngi klit cibang itu kali lukat teh sulam bang penhap ha po lain lengkot penhap sulong penhap mengap ada jenjarang kambi ke kamaram cipta ada kamaram bisa balik itu kar maki kambi dia kila untuk kerang tengah real jalan ada tengah lebih masih belum ribuan ada ke high level habis entry level ke sana ajar ke truk sawajar kita mencuang ilik ngaduk nang ne ribuan haduk sulong sawajar ka ngilut ada tengah ribuan mata sawajar ngilut ya tapi ke ini orang kasan ibu kali ngi aman yo nang ada long perkamaya ki betul hasto bakata kalong bean dah hang senang kan suk senang kan ngir indu maki indu subam suk maki ya mangi to mangi. Ke National Health Mission Meghalaya hinin kasi kalarakhi ya ka World Breastfeeding Week hanong po Civil Hospital ban kintiyo ya ka jing pesngutho ya ka jing don kam ka jing ai bunya ki khlung badang don hapo henri benai
Deputy Commissioner Karibhoi Dr. Abhishek Saini ubala play pai bai ka ne ka program ula kintu iki nong trai ka koi ka khia ban pin khlan ni ka jing pes ko tho iki long ke me ki brang shoes dang yo khlung bat ban jur ri ka jing don kam ban ai ka jing sumar ka babha ka jing sumar ha ka por ka babyang na ka benta ki long ke me ba armet bat yagi khlung badang shukha. That the breastfeeding starts within the first hour of birth. So from my side, I would urge all of you that whenever you get a chance to interact with the mothers, with the families, you should always tell them about the benefits of breastfeeding. Because what we see is many times there are so many misconceptions regarding breastfeeding and especially exclusive breastfeeding, that they start the complementary feeds very soon, they start giving formula feeds, or they start giving some sort of recipes or things recommended by the traditional attendants and the traditional birth attendants. So all those things you have to tell them that they are not to be given, and that for the first 6 months breast milk is the complete food. So this message should always go from your side. And as I have always emphasized, the IIT Bombay project also, regarding which I am always after doctor and all the DPMs and BPMs and all, that is a very good project. Their focus is on breastfeeding, how to teach the mothers, everything is there. So we really need to push. Ka technology ka long ke ka bepin suk ikajing imjingi hakini kisngi kala banwengi kijing khanglat na ka benta kitu ki bamshem yo lat ban pin ku bor yaki kumjo kawai na kiba kum kini ki sen jam la shim hinen kasni ka office commissioner for persons with disabilities support katna social welfare ka sarkar Meghalaya haringkat ka jing trailang bat ka Tesla Labs Private Limited Bengaluru hagasni ba ar kala pinlong ya ka program jing pis ngotho ka bayday ba ka assistive technology and digital accessibility for government employees halor ka phang promoting an inclusive workplace for employees with visual impairment kane ka long ka khubor ka babinya Komisi benta ban kintiu ne banyo ya ka jakat rekam ka bakan thup lang ya ki long trai ki baran jing tuna ha ka bor yo I ka sarkar Meghalaya ka lapan long ya ka program jing put sangot thu haringkat ka jingrap jong ka Tesla Labs Private Limited Bangalore ha ka ne ka workshop lapan I ya ki core technology pat ki tiar digital ki ba phair ki bala ban pindon kam da ki long trai sarkar ki baran jing tuna ha ka bor yo I Urishab Chakapur Business Development Executive ha KHUBOR jong ka Tesla Labs lapan tip ba ka KHUBOR kapendiang ya ka lajing penbet kabala banyo benta bat kabala penwandur kenang banyarap ya kibri ki bamatla ki baduna ka bor yu I bat beronjing ha ka krin ka thiliet banyo benta ha kilyang ki bapher da kabala no loong magani technology ka ai la ki bapenon kam banyo benta lang ya ki kot pulie bat ki kot isla ki baron kam kumbayo lem ki pat. It is an accessibility tool that helps people with low vision, people with visual impairment, people with language barrier, and people with dyslexia access any form of content independently, right? So being able to access a book just as any sighted individual is. Let's say I want to read a Harry Potter book, and a visually impaired student or individual should be able to read the same Harry Potter book on his own, right? So this is the agenda, this is the vision that we are trying to achieve. Haba jingkran harni ka jingelang u advisor ka tanat social welfare ka sarkar Meghalaya uba polling do ula banjir halo ka jingdan kam banthaw ya kuru komtre kam ka bakan thop lang ya baro bat ban pendan kam hok ya ka information and communication technology lani ka ICT man penlong ya ki jing shakri sarkar bat ki jakatre kam ki bakham sok ya ki brio ki badan jing duna ha ki khotman creation of the Hasi code of living reminds each one of us that there are a lot of people with perfect eyesight but no vision, and that there are people with limited or no eyesight but with a grand vision. I think in that context we should ask ourselves who are differently able, who are visually challenged. Haba ai khuble ya kinong penyat uba lingdo lo ong ba kani ka jing thu ka nyarap ya ka sarkar jella bantei ya ka basa jing em ka ba kan thup lang ling ba ka jing pendan kam ni ki core ki board technology bat ki lat penya so digital
Hakani ka workshop la sakhiru ya uwe ne kinong tre sarkar ubaduna hakabor yui uba penpa ya ka jingkermen halor ka niga sinjam. Ulo ong ba kila smokeman halor ka jingwanra ya ka kibo bat kermen scam ba on sabu ya ka hakitrat sarkar ba pher banyarap ikinong tre ki baduna hakabor yui na makin pendep ya ki kam ki jam jongki hakarukom ka bajanai. Ula bandap ru ba kani ka teknologi kan aji buntoy omtang ikinong tre sarkar hindai kan longru ka jingrap na ka benta man laki bre ki badan jingduna hakabor yui na makin yo bentalang ya ki kot kisla da ka balai doi. Bat ban pendep ki kam ki jam jongki da ka pasuk. Actually, we are excited. Our work will be in. I think we can perform our work very well with this by introducing this keyboard in our department. Kajing pendan kam dengan teknologi kala banyarap shikadai bat kalaru bat penkubor pat ikito ki bahaswa ki bamshim layo bentalang ya kilat ki kabu. Kajing pediang jang kasor ka Meghalaya ya kilat penyeso digital na kabenta ki baduna hakabor yoi kadai tang shibenta jang kasin jam syakata kaliang. Kani ka pliela ya ki devyang jan ban pendan kam shushu ya ki wei pat ki ko teknologi ki beper. Bureau Report DD News Meghalaya. Mintang ye pai sa shaki KHUBOR nakatan shite lamingi. Menteri Rambak ke Assam Uhimanta Biswa Sarma ulalait banjingo iki jaka bala syakta na kajing Shlei Hasiva Sekar District ban pet binyak ya kajing longjing man kajing Shlei bat ya kajing ajing rap padang ya chakmat. Haba patai halor kani kajing syak penjulor kum ka bapher bha ula ong baka sarkar kala persangka bala bancim ye kisin jam man wan rak biang ye kajing longjing man ka babha babantei pat iki jaka bala syakta. বিভিন্ন জনে কৈছে আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত Mintang ye pai sa shaki KHUBOR na kileng kari. Ke Parlimen kala minjur ya ke Registration of Births and Deaths Amendment Bill arhajar apunrio hadim baka Rajya Sabha kala minjur ya ka hinin kesni baka Lok Sabha kala dat minjur swayaka. Ya kini ke bill lawan rak da Minister of State Ketenat Home Umunitayan Rai baki temu ban pen klan ki kindon ban kampen kloy ke jing pen rum kerteng ka baju chimpor halor ke sni kha ba sni yap ba ban kintie ke jing pen tep ha kapor ka babiang ya kini ki jing ja ki pakongsan. Then move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Ke India kala kintat ya ke election ke bertemu ban pinlong ha Pakistan occupied Jammu and Kashmir da ka ba ong bakalong ka bam shisha bat ong ru bakimla ban buri e ka jing shisha bakadan ka jing ki pa ki kampen trim ka ki baman kapor unong ai tien ke tenat kambari urandhir Jaiswal ulok kenok bakum bakndai pungut kiriu pa kila syap penyap na du benai jeliu ha ka jing pensitam be an ka badang ya chakmat jing sipai ka Pakistan ba ulok kenok baka Pakistan kila persang mantau di kam bahok lingba ka election ka bam dan jingmut called local election in Pakistan occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by the Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured, as you have seen. The Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise. It must be held accountable, and the world should see through the veneer of Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
Mintang inya pai sa syagi KHUBOR na keleng ke perthai. Kajing kulmar kanang beteng ha Pakistan occupied Jammu and Kashmir hakaba ka Joint Awami Action Committee kala kinno baki sipai ke Pakistan kila siat pathar bat pindon kam da ki bom pin sat khmat ye kinong song snong ki bam shimdan ye ki tiar ye le Habag district ka kinhun kala kamru baki bor pahara kila thang ye ki kali ha Muzaffarabad katkum ka kai phot ki dan palat san phongut ki balayap bada ki spa ngut ki lamin saw ha kani ka jing sha le don bor ye ki pat ba nong ye ki ha keleng ka than Kakatar kalau ong baki jing persang bajur lingba ka jing kren banwat ye kelinti ye suk ha ka jing yakin at apdeng ka US bat Iran kila jan la ban pinbek kiri jong kathan ki bayarap ban ye suk kintup ye ka Oman ki dang treshi tom banwan ra ye ka jing pin kren ye suk bat pinbo ye ki jing terwa apdeng kini ki arliang wala om pat dan jing ye kren apdeng kini kiri Kakatar kalau pinpau ye ka jing kermen ba on la ban poi ka jing ye snong thu jing mut shen Hagaju kapor kajing yakin at kadang jur hadian bakaway kajhat kitmar kala sya ther daw tiar siat ubam patla ban ithu ha Strait of Hormuz kabala pinlong ye wing nong trey ha kajhat banja rangai. So we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. Mintang inya pai syagi KHUBOR ye lek kai. Menteri Sorkar Pedeng Mansuk Mandavia ubadai pej ketenat elek kai ula pinkup burami kino elek kai boxing, judo bat para athletics ke India ke bela khur takama ha ke Glasgow Commonwealth Games ha ke jing lang ke bekerpang. Ula ai khublei ke jing job jengki ula ai ru ye ke song pisa ke balai pholak sekinong khur tak maksiar bat ar pholak sekinong khur tak marupa kum ke jing ithu e ke jing elek kai ke bapaka jengki bat ke jing nok senyang jengki se ke jing elek kai sports hari India. Diminta pat nginyepet ya ke jinglong jingman ke sun beneng ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing shit jing kriat ke sun beneng ke bakiu ke long lai pho degree Celsius wat ke bahyar ke long 8 degree Celsius ke jing skam ke hau ke long propulai na ke shispa pat ke jing hap slap ke long lai 0.1 mm. Haba pai pat chanong ba shilong ka jing shit jing kriat ka sun beneng ka bakiu ka long 4 degree Celsius bat ka bahyar ka long 1 degree Celsius bat ka jing scam ka hau ka long propusan na ka shispa bat ka jing hap slap ka long 4.1 mm kat bah jowai pat ka jing shit jing kriat ka sun beneng ka bakiu ka long 4 degree Celsius bat ka jing hyar ka long 100 degree Celsius ka jing scam ka hau ka long propupra na ka shispa bat ka jing hap slap ka long 4 mm Kajing batai lupai ke jinglong ke sun beneng hatura shilong bat jawai kalak bandan kajing hap slap bamalu mala bat kajing tiet uperthat haki babun ki jaka. Syaban poi syaka bekut jang ketuk KHUBOR nginyepet biang sisi ni kimat bakongsan. Sedang ke Meghalaya ke Mission Clouded Leopard ke program berkongsan ke benta ke Jinyada yang merat berkembang ke Jelah. Bersyak kitrai terok kit merat ya ke Jinglom Pisa Be'an ha bernihat. Lapin long ya ke program pensnong tuk bantin dan kam ke teknologi ha Shillong.
Nang bedeng ke jingkulmar ha Pakistan occupied Kashmir, poi palat sampungut kibayap. Bat kesan ke kesar ringkat berkiri ketai ni kijing pesang mentenduna ya kijing yakin art ke US bat Iran. Tipar lok katungi lapoi ke bekut jang ketuk kubor jengi mentah ke step hadup angin daya syambiang bat pi shibet janmit kublai ya pi barok.